da iawn I chi gyd a chroeso i'n hoedfa foreol. Yn enwedig y rai hynny sydd ar ymweliad I ni, mae'n hyfryd I weld chi gyd. A very warm welcome to everyone, especially those visitors. We see many visitors with us this morning. Hope you have a blessing of being with us on this, our St. David's Day celebration, not actually St. David's Day, but the service that we denote for celebrating St. David. Felly croeso a chroeso hefyd i'r cawl sydd yn dilyn. Croeso I bawb. Dewch i'r cawl sy'n dilyn. Croeso arbennig hefyd i'r côr. Fel dwi'n cyfeirio'n aml atyn nhw, dyma I cartre cerddorol a'i cartre ysbrydol nhw hefyd, gobeithio. Felly croeso mawr I chi ac yn edrych ymlaen yn eiddgar at eich cyfraniad chithau i'r oedfa. A mae hefyd, wrth gwrs, yn oedfa ddathlu dwbl mewn ffordd, achos nid yn unig I ni'n dathlu gwyl ddewi, ond hefyd nes ymlaen yn yr oedfa byddwn ni'n derbyn colin I aelodaeth yr eglwys hon. So we look forward, as I say, a double celebration later on in the service to receiving Colin into church membership. Ond fe unwn ni nawr I ganu ein hemyn agoriadol. Molwn di o ddiw ein tadau, uchel wyl o foliant yw, awn I mewn i'th byrth a diolch ac o ffrymwn ebyrth byw. Cofiwn waith dy ddwylaw arno, math am ddiffyn dros ein gwlad. Tithau, o'th breswylfa sanctaidd gwel a derbyn ein mawrhad, ac ar ôl yr emyn agoriadol fe ddaw rhys ymlaen, rhys maher ymlaen I ddarllen o lyfr y dearhebion I ni. Diolch yn mawr. Daw'r darlleniadau o Llyfr Diarhebion penod 4 a penod 6. Gwrandewch blant ar gyfarwyddwyd tad ac ystyried I chwi ddysgu deall, oherwydd yn rhoi I chwi hyfforddiant da. Peidiwch â gwrthod fy nysgeidiaeth. Fi minnau hefyd yn fab I'm tad, yn anwyl ac yn unig blentyn I fy mam. Dysgodd yntai fi a dweud wrthyf, gosod dy feddwl ar fy ngeiriau, cadw fy ngorchmynion I ti gael byw. Paid ag anghofio na chilio oddi wrth fy ngeiriau. Cais doethineb, cais ddeall. Paid a'i gadael
a byth hithau'n dy gadw. Car hi a bydd yn damddiffyn. Doethineb yw'r pennaf peth, cais doethineb a'r cyfan sydd gennyt, cais ddeall. Meddwl yn uchel ohoni ac fydd yr chefyr ganddi. Beth anrhydedda os cofleidiad hi. Gesid dorch brydferth ar dy ben a rhoi coron anrhydedd i ti. Fy mhlentyn, gwrando a dal ar fy ngeiriau ac fe ychwanegir blynyddoedd at y fywyd. Hyfforddais di yn ffordd doethineb, dysgais i ti gerdded llwybrau union, pan gerddi ni rhwystryd dy gam, a phan redi ni fyddi'n baglu. Glin wrth addysg a hynny'n ddiollwng, dan dafael ynddi oherwydd hi yw dy fywyd. Paid a dilyn llwybr y drygionus, na cherdded ffordd pobl drwg. Gochel hi, paid a'i throedio, trodd i wrth a dos yn dy flaen. 6 pheth sydd yn gas gan yr arglwydd, 7 peth sydd yn ffiaidd ganddo. Llygaid balch, tafod ffals, dwylo sy'n tywallt gwaed dieog, calon yn cynllunio oferedd, traed yn prysuro i wneud drwg, gau dist yn dweud celwydd, ac un sy'n codi cynnen rhwng perthnasau. Fy mhlentyn, cadw orchymyn dy dad, paid ag anwybyddu cyfarwyddyd dy fam. Clyma hwy'n wastad yn dy galon, rhwym hwy am dy wddwf. Feth arweiniant ple bynnag yr ei, a gwylio drostot pan o'r ffwysi, ac ymddiddan a thi pan gyfodi. Oherwydd mae gorchymyn yn llusern, a chyfarwyddwyd yn oleuni, a cheryd disgyblaeth yn arwain i fywyd. Diolch Rhys am y darlleniad yna. A nawr fe gewn ni eitem gerddorol gyntaf gan y côr, a dwi'n credu mod i'n iawn i ddweud dyrchafa fy llygaid, ie? Dyrchafa fy llygaid i'r mynyddoedd. I will lift up mine eyes unto the hills, gysodiad T. Hopkin Evans, o'r salm gyfarwydd 121. Diolch.
Diolch yn fawr iawn, ac edrychwn ymlaen at yr ail gyfraniad yn fawr. Diolch. Felly, fe unwn ni gan i ein hael emyn, a wedyn ni ar ôl yr emyn bydd Elin yn ein harwen ni yn ein gweddiau. Dduw i o'r ein tadau nefol dad, achub a sancteiddia'n gwlad, cysegran dy headau ni i geisio dy awgoniant i. O na chaim weld yr hyfedd ddydd i ninnau fynd o'n rhwymau'n rhydd, ac uno gyda nef a llawr ymoliant a'i ddyrchafael mawr, yr ail emyn. Gweddiwn. Duw a thad yr holl genhedloedd, rwyt wedi bendithio ein cenedl mewn ffordd arbennig iawn. Disgyn ni werthfawrogi a mawrhau ein breintiau, gan ei gweld nhw oll fel rhan o'n hetifeddiaeth a'n treftadaeth. Rhoddais ti Gymru bobl yn llawn o'r ysbryd glân, a diolchwn i ti yn arbennig heddiw am ein nawdsant, dewi, ac ymrhyfydrwn yn ei waith a'i esiampl i ni gyd. As we thank you for St. David today, we remember his faith and witness and his encouragement to us to be joyful, to do the little things, and to keep the faith. Help us to be worthy advocates of his legacy, and give us strength to persevere in the work of serving your Son, Jesus, in our daily lives. Eleni, buom yn dathlu canmlwyddiant sefydlu Urdd Gobaith Cymru, a diolchwn am ddylanwad y mudiad hwnnw ar Gymru a'i phlant a phobl ifanc ar hyd y blynyddoedd.
Cofiwn am arwyddir yr urdd i fod yn ffyddlon i Gymru, un cyddyn ac i Grist. A gweddiwn am egni a brwdfrydedd i arddel y pethau gorau hynny sy'n perthyn i ni fel Cymru. As we remember our nation of Wales today, and thank you for our history, language and traditions, we also remember those places and countries in the world which face a threat to everything that is dear to them. We remember especially the people of Ukraine today, and pray for your Holy Spirit to work in our hearts of all those who perpetrate war and violence, to realise the foolishness of their ways. Rhoi ni'r ddoethineb i ganfod pwrpas ein bodolaeth fel cenedl. Helpa ni weld ein cyfle i hyrwyddo gwaith mawr dy deyrnas yn y byd, ac i fod yn gyfryngau dyfoliant a thgariad i wledydd eraill y byd. Although we may be small as a country, make us great as an influence of truth, justice and peace in a world which is in so much need of such things today. Bendithia ni fel dy bobl, a chymhwysa ni i gysegru pob dawn a thalent, i godi Cymru ymhlith gwledydd y byd i fod yn wlad i ti ac yn genedl i'th fab Iesu. Fel y byddwn yn clywed ein heniaeth fwy na gorfoleddus oen, yn seinio a fri heiddiannau'r addfwyn oen. Gofynnwn hyn oll yn enw ac yn heiddiant yr addfwyn oen, Iesu Grist. Amen. Wel, croeso cynnes iawn i aelodau, cyfeillion ac ymwelwyr ein hoedfa i ddathlu dydd Gŵyl Dewi. A very warm welcome to everyone to our St David's Day service. A diolchwn i'n gweinidog am ei arweiniad ac am drefnu'r cyfan, ac i Will am ei gyfeiliant wrth yr organ, ac i bawb sy'n cymryd rhan. A gwerthfawrogon yn fawr fod Côr Llundain mor barod i gyfrannu fel arfer.
A gobeithio eich bod wedi hen am gartrefi yn y capel gyda ni. Ni hyd yn falch o'ch cefnogaeth ac yn mwynhau'ch cyfraniadau. A ni'n edrych mlaen hefyd i groesawu Colin Sanford yn aelod yn ystod yr oedfa. After the service, there'll be a traditional simple lunch of cawl, bread and cheese to follow downstairs with an opportunity to socialise, and everyone is warmly welcomed. A diolch I bawb sydd wedi cynnig helpu. Yn ystod y cinio, byddwn ni'n gwneud casgliad I bobl Ukraine drwy gyfrwng cymorth Cristnogol. During the lunch, we'll be making a collection for the people of Ukraine via Christian Aid. Later, there'll be a Bible discussion group at 4:30 and an evening service at 6. Ar ôl yr oedfa hwyrol, bydd y clwb cyrru sy'n symud I gyfeiriad Eidalaidd yr wythnos hon yn cyfarfod yn the Spaghetti House, 15 Googe Street, 15 Googe Street. Sul nesaf bydd yr oedfaon yn dilyn y patrwm arferol gyda'n gweinidog wrth y lliw yn yr oedfaon boreol a hwyrol am 11:06. Ar ddydd Mercher, am hanner dydd, bydd oedfa fer yn y neuadd islaw gyda the. Ni fydd oedfa yma dydd Mercher gan fod angladd Idwal yn Epsom, mae ddrwg dy fi. But the next Glyn Lang Memorial Organ Recital will be a week Wednesday, Wednesday the 16th of March at 1:05, with Bethany Reeves, organist and director of music, Christchurch, East Sheen, performing. And there are more details in the lobby and on the notice board downstairs. Gobeithio welwn I chi gyd lawr llawr yn barod I gael cawl gyda ni. Ac yn awr fydda'n rhaid ymgylch I dderbyn eich roddion. And now we'll come round to receive your gifts. Diolch yn fawr. Wel, i ni'n edrych ymlaen nawr at ail eitem gan y Gôr Llundain. A dwi'n credu taw cennin air sydd gyda ni y tro yma.
gan Mansell Thomas, his lovely setting of Cennin Aur, and a chance for you to hear it, because dwi ddim credu oedd hwn wedi gynnwys yn y darllediad o fe, ar ôl I chi recordio fe, a recordio fe, diwrnod o'r blaen, ond byddai'n hyfryd I ryndo ar Cennin Aur. And if I could ask Colin then, either during or at the end of Cennin Aur, to come forward, and then I will be receiving him into membership. Ond y cor I ddechrau. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn, hyfryd. Wel, mae'n bleser o'r mwyaf nawr I groesawu Colin I fewn I aelodaeth yr eglwys hon. Mae Colin wedi bod yn hynod ffyddlon am nifer o flynyddoedd. Colin been extremely faithful over a number of years. Yn dysgu Cymraeg, mae Gymraeg yn dod ymlaen yn dda iawn, and he has very strong Welsh links, and Welsh links particularly to the London Welsh community. Your grandmother wasn't a member in Holloway Chapel, and they used to live in T Capel, Capel Holloway. Felly cysylltiadau cryfion iawn a chymdeithas Cymru Llundain. I will read now from the order of service, reception into full membership. According to the scriptures, our God is a God who saves. Through God's grace, we have been chosen in Christ before the foundation of the world to be the glory of his name. Through the Spirit of God, we have been born anew to be children of God,
and citizens of God's kingdom. The continuation of the church is dependent on the Spirit's work of calling people, granting them faith to believe the promises of the gospel of God in Jesus Christ. A mae ein cyfaill, Colin yn awr, yn mynegu o'i wirfodd a'i ddymuniad ynte i fyw y bywyd Cristnogol, a'i hawydd i ymuno â phobl Duw. Mae'n dod yn awr o dan arweiniad yr ysbryd glân i gyffesu a chadarnhau ei ffydd ynte yn yr arglwydd Iesu Grist, i gyfamodi â ni yn yr eglwys arbennig hon, ac i dderbyn braint a chyfrifoldeb cyflawn aelodaeth o eglwys Iesu Grist. Gai ofyn ar ei ti sefyll yn awr, Colin. Colin, a wyt yn cyffesu fod yr arglwydd Iesu Grist yn waredwr ac yn arglwydd ar dy fywyd? A wyt yn addo yn awr i fyddhau i ewyllus Duw a byw yn ôl i air ef tra byddu byw? A wyt yn cyfamodi â ni yn yr eglwys hon i gyflawni dy ddyletswyddau fel aelod ac yn addo dwy'n tystiolaeth mewn gair a gweithred i Iesu Grist? Brothers and sisters in Christ, having heard now Colin's confession of faith and the promises that he has made, let us all now stand as a congregation, each and every one of us, as a sign of our readiness to receive him into the full privileges and responsibilities of membership of the Church of Jesus Christ on earth. Let us now pray for him and help him in every way to grow in grace and in the knowledge and in the love of God. Colin, rwy'n estyn ddehailaw cymdeithas i ti ac yn dy groesawu di yn gynnes iawn i'n plith ni. Dwi'n gwybod y byddi di'n ffyddlon fel yr wyt wedi bod ar hyd y blynyddoedd, ac yn gofyn bendith Duw arna ti ac arnom ni fel cynulleidfa i bobl yn y lle hwn. Croeso mawr. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Gawn ni weddio, let us pray. Lord God, our Heavenly Father, we join now with the whole company of your church in heaven and on earth to thank you for your love and grace and to thank you for your church and for your continuing care over her. Diolchwn i ti yn arbennig am alw unigolion i efuddod i'th orchmynion di ac am feithrin had i'th eglwys. Am hynny, i ni'n diolch i ti am bob dylanwad grasol y fi a'r Colin yn arbennig. Diolchwn i ti am bob magwraeth ac addysg y gyfrannodd at i ffurfio fel person. A molwn di am y gwaith da ddechreuaist yn ei fywyd e. A gweddiwn y bydd iddo ef hefyd i dyfu ym mhob peth i Grist. Roedd o ras yn awr i fod yn ffyddlon i'w addunedau ac yn deyrngar i'r efengil. Gofynnwn hyn yn enw Iesu ei hun. Amen. We've had 3 months of celebratory services. Haven't we? In January, it was a pleasure, an honor and pleasure to receive Manon into membership. Last month, we received 3 new deacons, and now we receive Colin. So let's hope, perhaps next month, that we'll have something else to celebrate. Onwards and upwards, ymlaen mae canan, fel maen nhw'n dweud, ynddo fe. Ond o ddifri calon, wrth gwrs yn draddodiadol, byddwn yn dathlu'r cymyn, ond oherwydd dathliadau gwylddewi a'r cinio, i ni'n mynd i gael yr oedfa gymyn heno. So this evening's communion service is where we will officially then receive
calling into membership. So if you are available this evening at 6, please come along to the evening communion service. Ond fe ganwn ni nawr gyda'n gilydd yr emyn nesaf, weddi wladgarol ar y daflen, cofian gwlad ben llywydd tirion, dy gyfiawnder fyddai grym, cadw hi rhag llyd gelynion rhag ei beiau'n fwy na dim. Rhag pob brad nefol dad, teina dadain dros ein gwlad. Hwna'n sybothau'n ddyddiau'r nefoedd, yng ngoleuni deiriau glân. Dyro'r gwlith sy'n cyman faoedd, gwnaen crefydd fel ein can. Nefol dad, boed mawr had ar dyfengil yn ein gwlad. Llyfr y Dearhebion, the book of Proverbs, a book full of wise teachings and advice, a felly dwi'n teimlo gyda'r geiriau na ddarllenwyd gan Rhys I ni ar ddechrau'r oedfa, o'r 6 benod ac o'r 11 adnod ar 20 a'r ail adnod ar 20 hefyd, sy'n darllen fel hyn wrth sôn am gynghorion dy fam ath dad. Cadw hwy'n wastad yn dy galon, rwym hwy am dy wddf, feth arweiniant ple bynnag ar ei, a gwylio drosot pan o'r ffwysi, ac am ddiddan a thi pan gyfodi. Bind them continually upon your heart, tie them around your neck. When you roam, they will lead you. When you sleep, they will keep you. And when you awake, they will speak with you. Now, although these words, of course, in the context of the passage of Scripture read, they're referring to the commandments of your father and mother, parental guidance.
But I don't think we'd be taking too much poetic license, or no poetic license at all, in fact, in applying these words to the commands of God himself to us. A chymod, mae un pwynt yn codi'n syth yn y meddwl i pan dwi'n meddwl am eiriau fel hyn. Beth am y bobl hynny sydd heb brofi cartrefi a rieni cariadus a gofalus, fel siŵr o fod mae pob yr un ohonom ni wedi. Y bobl hynny sydd wedi dioddau trais ac amarch o fewn y cartre, beth ofnadw. Do you know, all I can say is this: in the same way that a God who is portrayed as a vengeful and a God full of anger and hatred and destruction in the Old Testament is not the God that I read about in the light of Jesus Christ's coming in the New Testament, then those parents who mistreat and fail to show love and concern for their children aren't real parents at all, in the true sense of the word. Beth bynnag am hynny, os ewn ni nôl at eiriau'r testun am ychydig y bore yma, ac ystyried y geiriau yma fel geiriau a chyngor Duw i ni gyd y bore yma. Mae yna sôn yma am arweiniad, ond os, a guide to us. When you roam, they will lead you. Mae yna sôn yma am amddiffyn, a guardian to us. When you sleep, they will keep you. Ac mae yma sôn am gwmniaeth hefyd, companionship. When you awake, they will speak with you. And on this St. David's celebration service, it's with that idea of a companion to us. God's word is a companion to us that I wish to remain for a short while. And in the same way as these words, the word of God was and were a companion to St. David all those centuries ago, and have been a companion to generations of Christians since then, they are still a companion to us today in Eglwys Gymraeg Canol Llundain in 2022. Yn gwmniaeth â ni ar hyd daeth bywyd yn ymddiddan â thi pan gyfodi. 3 headings for you today. You've had 4 lately and 2. But I'm back to my usual 3 for St. David's Day. Firstly, these words are living words. Nawr, os o'ch chi'n talu sylw yn y bregaeth na recordiwyd ar y radio, a chi'n gryndo a talu sylw, fe nes I sôn rhywbeth yn debyg, he being dead yet speaketh, a mae'r geiriau ma yn fyw yr un math o beth yn y pwynt cynta. How else could it be said that these words will speak with you if they weren't living words? And when you think of it, so many worldly books, think of worldly books, they're soon out of date, out of print, a lot of them. They go out of print. They're forgotten about, either go out of fashion as books. If they're educational or historical books, of course, time has either improved on them or even disproved in some of them what they said in the first place. Yes, keep them as reference books by all means in our public libraries, but you can't use them as living and breathing books as a guide to us in life. Chymod, mae Elfed yn grisialu'r cyfan mor gofiadwy yn ei emyn cyfarwydd yn dweud hyfryd eiriau'r Iesu, bywyd ynddynt sydd, a chi'n cofio'r pennill hwnnw, mae'n sôn newid mae gwybodaeth a disgeidiaeth dyn, aros mae efengil Iesu byth yr un. Yeah. Ond dyma ni nawr yng nghwmni gair Duw ei hun, gair Duw byw, gair sydd wedi bod gyda ni ers canrifoedd, tragwyddol ei fywyd, di-gyfnewid yn ei nerth, di-wyro yn ei apel, yn fythol wyrdd, yn ei ffresni ac yn ei newyddeb. Why is it that God's word is a living word? Well, I'd suggest, firstly, because it's truthful. It's a truthful word. You know, you can be sure of one thing about any lie or untruth. Yes, it might well be believed at the outset. It might even
have some influence and power, even for a long time. But one thing's for sure, as that old saying goes, the truth will out in the end. And every lie in the end will be proved as being so, as being untrue. Mae gwirionedd Duw wedi para ar hyd y cenedlaethau. Sdim dwywaith am hynny, mae rhai wedi ceisio ddiddymu fe, gael gwaredegau yn gyfan. Mae rhai wrthi ar hyn o bryd. Mewn rhai llefydd yn y byd yn trial i ddiddymu fe. Mae wedi aros hefyd yn dorment, yn gysglyd iawn ar adegau, fel falle mae ymlith ienctid Cymru. Cerwch chi nôl i Gymru y dyddiau yma, byddwch chi'n meddwl bod gair Duw yn dorment, ddim yn symud, ond mae yno yn symud yn ddistaw, dan yr wyneb o hyd, a mae'r un yn ei wirionedd a beth mae wedi bod ers iddo fe ymddangos yn y lle cyntaf. And it's also a living word, of course, because the Holy Spirit has a lot to do with it. In fact, I'd say has everything to do with it. The Spirit is a living, moving thing which works in people's hearts and in their souls. And if the Spirit is alive and working, the Word must be alive and working as well, working in people's lives. And before moving on to my second point, if all these things are true and so, shouldn't we be very careful with such a book as this and treat it with great respect? This book with such power. Do we read it often enough? We'll be saying the cyfamod eglwysig heno, I ddarllen yr ysgrythurau, to read the scriptures. Heb sôn am ddarllen, oedden ni'n astudio a chwilio'r ysgrythurau. Os darllenwn ni air Duw gyda'r dyhead a'r dymuniad iawn, gan ddymuno deall ei hystyr, rwy'n sicr y bydd Duw yn agor ein llyged ni a'n meddyliau ni I wirioneddau mawr y gair yma. O agor fy llygaid I weled. Chi'n cofio'r ein emyn a Morgan Rhys Llanfynydd. O agor fy llygaid I weled dirgelwch dy arfaith a ddair. Mae'n well I mi gyfraith dy enau na miloedd o arian ac air, a ddeiar a'n dan ei thrysorau, ond geiriau fy niw fydd yr un. Y bywyd tragwyddol yw nabod fy mrynwr yn ddiw ac yn ddyn. And my second point this morning is not only are these words living words, but they are very personal words. Very, very personal words. Words meant for each and every one of us, personally. Listen again to the text. When you awake, they will speak with you. With you. Dyw ddim yn dweud bod y geiriau ma'n siarad ar rywun arall a chi'n clywed nhw'n ail law, ond yn hytrach yn ymddiddan a thi, yn siarad â ni yn bersonol. Do you know, it's marvelous. It's a marvelous thing to think that God's words still speak to us as modern day people in exactly the same way as it spoke to the people of Israel, as we heard in the Bible reading from Proverbs, in exactly the same way as it spoke to St. David in the 6th century. It speaks to us today in Eglwys Gymraeg Canol Llundain. Yes, we obviously have to take sometimes historical context and read certain passages in the light of today, but the basic message, this is the thing, this is the point, the basic message and content of yesterday stays the same today and tomorrow and forever, forevermore. Chi mod mae rai yn troi at yr ysgrythurau weithiau I ganfod gwybodaeth am ddigwyddiadau hanesyddol. Pethau sydd wedi bod. Wy'n hoff iawn o'r sianel Yesterday Channel. Wy'n gwybod chi wedi gweld hwnna ar dyledu. Dwi'n hoff iawn o'r Yesterday Channel. A mae yna gyfres ddiddorol iawn o'r raglenni The Secrets of the Bible. A mae pobl yn ceisio darganfod yn union lle roedd gardd Eden. Maen nhw'n sôn am yr afonydd ac yn y blaen. Yn triol
lleoli yn union le oedd gardd Eden, neu gerddi Babylon, neu lle mae arch Noa wedi osod nawr y dyddiau yma, arch y cyfamod, yr Holy Grail. Yeah, very, very interesting, makes good TV, yes, as they say. But you know, this is the point. That's not the main objective of the Word of God, to find historical information. Yes, it's there. Historical information is certainly there, but we should be more concerned with the living, personal Word of God, not what it says about centuries ago. Today, as individuals, the here and now should be our consideration as to what God has to say to the world and society of today, to Russia and to Ukraine and to Putin, and all of us in this seemingly broken society and world in which we live in at the moment. Mae'n siarad â ni yn bersonol achos mae'n sôn nid am bethau ar y lleiad neu mewn rhyw fydysawd arall, ond yn y byd sydd ohoni, yn y byd i ni'n byw ynddi ar hyn o bryd. It's also personal because it speaks to every single person in every state and condition possible before God. Are you full of faith and confidence this morning? It speaks to you. Do you find yourself overcome by doubts and fears, misgivings, becso am y dyfodol falle? Beth mae flwyddyn nesaf mynd I ddod â ni? It speaks to you. Are you full of joy or full of sadness? It speaks to you. It speaks to you as you are, not as how you should be or as you could be or have been in the past, but with you as you are now, in the here and now, in the middle of our concerns and prayers for our world in this perilous state in which we find ourselves at this particular moment. Just as I am, medde Charlotte Elliott, chi'n cofio ei hemyn? Just as I am, though tossed about with many a conflict, many a doubt, fightings and fears within, without. O Lamb of God, I come. Sy'n farwen ni at y pwynt ola dwi am rannu â chi heddi. Sef mae geiriau yma yn eiriau sy'n ymateb. Maen nhw yn ymateb. These are words, are responsive words. That's my third point to you this morning. When you awake, they will speak with you. Not to you, but with you. Mae yna waniaeth yn dos. Oedd athrawon, oedd dad ci arfer siarad â fi, ddim gyda fi weithiau. Oedd yn siarad I fi. It takes two to tango, medden nhw. Ac mae unrhyw sgwrs neu amddiddan, ond yw e, os yw un sgwrs go iawn yn yw, yn gyfuniad o ddau yn ymateb i'w gilydd, mewn sgwrs. And just as any conversation has to include two people interacting with each other, do you know, the scriptures are marvelously conversational in their nature. It talks with people. And it makes people talk with each other after you've read the scriptures. And it makes them talk about the content of the scriptures. Mae'n ymateb hefyd oherwydd yn syml, mae'n tyfu gyda chi. What better example of a responsive word than the fact that the scriptures, these scriptures will grow with you as an individual. But nobody can ever outgrow the scriptures. It's impossible. Come to them now as a beginner or a novice. You'll have all you'll need. Then the book will widen and deepen as you develop and mature in knowledge and faith. The deeper you dig into scriptures, the more you'll find, and the more you'll realize that you didn't know as well. Ond os un peth yn profi fod gair Duw yn ymateb I ni, mae hynny'n digwydd os I ni yn fodlon agor ein calonnau I air Duw. Na'r peth. Ar pryd hynny, a dim ond y pryd hynny, bydd gair Duw yn agor I galon ynte I ninne hefyd.
Embrace the Word of God. And the Word of God will embrace you, because there's one thing for certain. You can't expect to grow in knowledge and love and grace if you don't read the Scriptures and are familiar with the Scriptures. St. David was familiar with the Bible, and he was certainly godlike. Oedden ni'n darllen ein Beibl yn ddigon amal, wy'n holi hyn yn amal. I've mentioned it now before. Falle bod ni wedi gwrando bore yma ar ddarlleniad. Ni'n gwrando yn wythnosol ar ddarlleniad o'r Beibl. Ond dwi'n holi chi, a holi fi gyda chi hefyd. Achos mae rhaid I fi gyfadde, o'n I bai mod i'n paratoi rhyw bregaeth neu wasanaeth arall neu gyfarfod ychydig iawn o ddarllen falle Beibl fydda i'n neud. But as we draw to a conclusion this morning, and after all my words, all the words I've said, what are words alone? Talk is cheap, medden nhw. Talk is very cheap. And it doesn't cost anyone anything to say something, but the real difficulty is to do something. Plenty of people will talk a big game, but few are willing to back it up with actions as well. May God this morning grant each and every one of us the strength to love the Word of God. Yes, to love the Word of God, to feed on the Word of God, the living Word, the personal Word, and the responsive Word of God. But also, of course, to do something. That's the thing. To do something in response to those responsive words. Cadw hwy'n wastad yn dy gala. Rwym hwy am dy wddf. Fydd arweiniant ple bynnag ar ai. A gwylio drosod pan o'r ffwysi ac am ddiddan athi pan gyfodi. A hynny gogoniant yw enw. Amen. Ac fe ganw ni I orffen ein hoedfa gwyl ddewi. Ar emyn ola ar y daflen, sef geiriau godidog Lewis Valentine. Ac mae Elin wedi dyfynnu'r geiriau'n barod yn ystod y weddi. O dye dydd pan fo a welon Duw yn chwythu eto dros ein herwau gwyw, a'r cryndir cras dan ras cawodydd nef yn erddi Crist yn ffrwythlon iddo ef, anheniaeth fwy na gorfoleddus hoen yn seinio fri haeddiannau'r addfwyn oen.
Awn ni roi ein gofal nawr i'r arglwydd. Let us commit ourselves to God in prayer. Gollwng ni yn awr o dad nefol o dan dyfendith gyfoethog, a bydde di ras ein harglwydd ni Iesu Grist a chariad diw y tad, a chymdeithas felus ddiddannus i lan ysbryd ef, i aros gyda bob yr un ohonom ni, ac i weithio ynom ni a thrwom ni, o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.